Artileri Rusia terus menghancurkan area benteng angkatan bersenjata Ukraina di Artemovsk Bakhmut. Hal ini sebagai salah satu upaya menghentikan gerak maju pasukan Ukraina. Rekaman situasi Bakhmut dengan gedung membara beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Militer Ukraina dan grup tentara bayaran Rusia melaporkan retret baru Rusia di pinggiran Bakhmut karena Kiev terus maju dengan kemajuan terbesarnya selama 6 bulan sebelum serangan balasan besar yang direncanakan. Ukraina mengatakan pihaknya memperoleh keuntungan sekitar 1 kilometer di beberapa tempat, sambil mengulur waktu untuk tindakan terencana tertentu. Oleh sebab itu Rusia mengklaim terus meluncurkan artileri untuk menekan gerak maju musuh. Rentetan serangan Rusia pun memicu kehancuran di kota Bakhmut. Населенных пунктов в случае столкновения врага Донецкой области уничтожил 2 склада артиллерийских боеприпасов и захвачен областей 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.